تماشاوانên hêja endamê Mekteba Siyasî Partiya Demokrat a Kurdistanê Sûriye Nafê Beyro ji Esena Almanya mêvanê min e dembaşkekê nafê destpêkê de dixwazim sekna we girêdayî vê daxuyaniya Amerîka ya ku pîştevaniya xwe ji bo yekrêziya Kurdî diyar dike. Nirxandina we li ser wê yekê çiyekekê nafê? Êvar baş. Rakandina Amerîkaya ku îro ji pelêzxaneya Şamê hatî cihê rastî geçbîniya sebaret me ev ji derê van dikarin bixwînin. Alîkekî ve Amerîka dê xuyanîkirin ku heta kîja derecê pabendî biryara nêdewletiya 2.4 ku bengeha xwe de biryar Amerîkî bu sala 2015 wextê ku civaka nêdewletî ev biryara hinekî temenî kir û bengeh jêre ew beyanameyên kongreyê ku li Vîyena û Jinêv dihatin darxistin sebaret Kilîzeya Sûrî ku tê de dihata xuyanîkirin bê pêşeroja Sûriyê çi şêweyî bê divê êrişên li ser kesên sivîl raweste her wisa bengeh çêdibê ji bo hilbijartinên nû sebaret pêşeroja Sûriyê. Tê xuyanîkirin ku Amerîka hêr gorî wê biryara xwe ya dixwaze wê biryarê cîbicî bike û medxel jêre yanî ev hêwarat û danûstandinên Kurdî dikeve her wî warî de. Di alî me wekû tevgera siyasiya Kurdî cihê geşbînî ye ku dewletek wekû Amerîka bide xuyanîkirin heta çi radeyî dixwaze ev giftugû ev hêwarat encam bidin ji ber ku her dikeve xizmeta wê projeya wî de û cem me geşbînekê ditir jî dê xuyanîkirin ku em wekû Kurd di projeyê Amerîkî de stratejîya Amerîkî de em cihê xwe bibînin li gorî berjewendiyê Amerîkîya her wiha wextê ku berjewendiyê me jî cîbî bike. Lê divê em ji bêr nekin ku ev biryara Amerîkaya îro derketî ev daxuyaniya wê ne hêj jî ehedê yani hêj bin îdara Trump de ya hêj çend rojek maye ku Joe Biden îdara nû ya Amerîkî rajê vî melafê hene em hêvîne ew jî bi ceddî yani reşt bin ser mesela va danûstandina helbet ev danûstandin li gorî nerîna Amerîkî girêdeya Kilîzeya Sûrî bi giştî ne em jî wekû Kurd xwe tê de bibînin yani em mihawele bikin tiştekî sebaret miletê xwe divê demê de vê dema ku dewletek wekû Amerîka dixwaze ev danûstandin encam bidin bi dest bikevin tiştek gelek gelek baş ji me re we jî cihê dirhatiyê nisbetî me wekû tevgera siyasî nisbetî Encûmena Niştîmanî Kurdî û Partî Demokratîk Kurdistanî Sûriye. Kekê nafê niha ev daxuyaniya Amerîka bêguman giringî yek mezin ji alî sekna navnetewî ve lê ji alî sekna Kurd ve niha hin daxuyaniyên berpirsiyarên yekem ên peyê ku derketî gotinên dijwar êrîşbar hemberî nekese hemberî pêşmergeyên roj hemberî başûrê Kurdistanê her îro hevserokê peyê de Enver Müslüm dest nîşan kir ku hin daxuyaniyên berpirsên nekese rê li ber pirsaya krîziya Kurdî digirin carek din dixwazim hûn vê yekê bînin ziman gelo sekna pêdekese ji bo nê diyaloga Kurdî çi ye? Ji bo yekrêziya Kurdî çi ye? Hûn amade ne ku diyaloga Kurdî berdewam bibe kekê nafê? Bêguman ez dixwazim berê bersiva pirsiyara te bidim me xuyanîkirin yani berpirsiyarê Amerîkî ku li ser va danûstandina destpêkê ve rawistiya James Jeffrey berî dev ji vî melefê hinekê birdê di ragihandinê dawîn ragihandina wî ne got divê PKK destê xwe ji Kurdistana Sûriya bikişêne. Helbet wextê ku îro roj em xwe bînin di projeyê Amerîkî derdeverê de em ciddiyetek Amerîkî dibînin li gorî vê ragihandina îro ku pelêzxaneya Şamê di radikînê ev hêwarê hinekê divê dest pê bikin divê encam bidin di hinek mercên Amerîkî hene divê cîbicî bibin. Ango ew berpirsiyarên Amerîkî hişkere dibêjin divê destwardanên derve nav Kurdên Kurdistana Sûriye de werin kişandin û binav kir yani James Jeffrey birav kir divê PKK ji hundirê Kurdistana Sûriyê derkevî. Ava wekû mercekî were heta ku ev danûstandin cihê xwe bigirin an ku piştevaniyeke Amerîkî bibînin helbet divê vî mercewanekê em bicî bikin. Nisbetî wekî dîtir jî yani sebaret pirsiyara te yani wadiha
تعويلك بيادا او باكاكاها لسر اداره نويا جو بايدن يعني او مراهنه دكن لسر موقف جو بايدن نو سفارة أمريكا سفارة عفوا تركيا سفارة إيران يعني وقت بتيخ يعني كرن جو بايدن دخازي وسياسته بشو بين سياسته كدهيامي باراك أوباما دا دشوفان أو جي نسبتي ملف نووي إيران دخازي إنه اتفاقية نوبكي أو اتفاقية وقت يكونوا بي يعني أمريكي بإيران إلى دانستان دنيا بكن هلبت و بشتبانية كي أمريكي جبيني أوروبي جبيني سفارة بروژه اقتصادی انکو حال اقتصادی کو انجام دست خستنا انکو بسرکتنا دي ملف نووي ايراني وقتی کو اب ملفش دل يعني جهه خوقت يعني اتفاقيه هناك جيب وهلبت ايران وهبونا كخوات هندريك لازم سوري ده انكم دري دولتها سوريا بقشتي الجوري نها وبردوامية بكي فأكس تشتكي بيجو مانو بندورا خجي لرشا سوريا بيشروجي بكي يعني دستي إيراني جسوري نايبك شاندن باكاكا بيادا مطرسينا كبيا قلق مظنها وأمريكا يعني الجوري عهد ترامب جبكو دهيامي ترامب دا وكب بينبيا كي هبو يكو ضغطك أمريكي لسر باكاكا لسر بيادا هبو أو كشاندن دانستاندنا بأنجمنا الاجتماعية كرديرة أو إلى رشد بجند ب صار 2014 هذا صار 2015 هذا وكو تيكيليكا كي وكو بشكل كي اكسب هزن پیاده هزن پاکت هندری کردستان سوریه در پشتوانی آری امریکا و دیدن و ایرو روش با اداره ترامپ و هر ام نماد کبن بن دواد قطار دیا يعني امي هدي امي موقفي محرر التربيه امي كان خشبان دانستاندنا بكشين يانجي كي ام شروطي خال غوري ام تخازن ام فرص بكن او جبيرا وان دشي كو صار 2014 هذا بي تي في كابو امريكا غوداني بواكي سفارات ايريشن داعش وشري او كارتاني داعش يعني وكو هيزك اللي صار هذه امريكا دونالد ترامب هيش كره قلت ما كي نافع من دخوس السكنه وكي نافع من دخوس السكنه وبكي بهذا كسا گریدایی دیالوگا کردی بزانبم گلو پیدا کسا لگل بردوامیا دیالوگا کردیه رجد کو دیالوگا کردی برهمکی انجامکی و بچه بيجومان حمي هلويستن خدا هر برنامج خود مدعي يعني كرن أبا درفتك أبو مكردا دولتك وكو أمريكا بيشتغلني بعد عن مصادرات كي أم بن بشك استراتيجية أمريكية دبرد أم كارن تشتيك وماي سفارة ملاتي كرد هندري كردستان سوريا دا أم قصدنج بكن لبريباجي فيك قالوا طرفي ديتر حتى تشرع دي رشدن انكو جدينا اب حواراتها ابدا نصاندني هناك جيبكن انكو انجام بدن حقيقه شتي كوتيخ يعني كرين او انا اكجار التزام واتنين بشركتنا اما نسبتي ما براستي امشي به بينا جوان لتشتيكو مبوابه مدفع دكيكو ام بعد نصاندنا بردوا بكن هلويستا امريكيه واب جهدان عن الدولتي سبارات قضيه كرديه تندري كردستان سوريا ده لكريار وين عالي ديتر تشد إيريشا مستر نبيسين كهن بارتين انجمن الاجتماعية كردي به تش هلويستن وعد البالي بيشمرجين روج به تش او مرجو وداوخازن ما وكو انجمن الاجتماعية كردي جوان كريج دستبيك وببن وكو خاري اباكرنا باوريد نابرا ما ده یک خارج واپیک رانی حتی او خالی کوری کفتن و تفاهمات لسر واچی بید ویدا ما بوریده کما گو امجی خلاص بون ده مرحله سیج دانستاندن همه دست تشتینو بکن حتی او خالی بریجی دزن خیاری کن دراگه هاندنه ده انو چه خال نهات ریکفتن لسر وانا که نبویا و جی بازدن و بعد یکو ده اخفتنا دار خلیل ده و ده اخفتنا فصل او فوزا يوسف ده بري اخذنا على دار خليل يعني اگر جدي امريكا لسر فاندا مستندن نراوتن براسي امش باكاسي حنا به بينا لسبارس هل بيستا بحال باستعمال ديارة ام مشكلات بيجن ام قالكي داخواز دكن كو افدا مستندن هناك داوود انجام بله نافع سپاس نافع بیرو اندام مکتب سیاسی پارتی دموکرات کردستان سوریه کوج از سنا آلمانیا گلمو